Bonjour à tous, Azoul Filawen. En tant que présidente de l'association Maison Amazigh Berbère de Saint-Denis, je tiens à vous présenter mes vœux pour l'année 2021, des vœux de bonheur, de joie et surtout de santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste de renom, un artiste talentueux, apprécié de tous, qui a tant donné à la culture berbère et à la culture kabyle en particulier, un chanteur à texte qui n'est plus à présenter. Nous allons passer avec lui un moment de pur bonheur, donc je vous laisse avec Zdek Mouloud. Bonjour à tous, Azoul Azoul, j'espère que vous allez bien. Saint-Denis, ça a toujours été une région, une municipalité qui accueille des artistes. Moi, j'ai vécu à Saint-Denis des années, donc à chaque fois que je reviens ici, il y a tout un passé qui revient. J'espère que cette fois aussi, ça se passera comme d'habitude. Donc on est là pour fêter le Nouvel An berbère, Nouvel An amazigh de 1971. Je tiens à remercier les responsables de la maison amazigh de Saint-Denis et les élus aussi de la mairie de Saint-Denis, de la municipalité, à leur tête, Mathieu Anotin, le président. Merci beaucoup. Thanmir Thenwan, Salam Asgosagin, Adith Doun, Ardiawiyak Aini Ilhan, Dwayni Gerzan, Tazmerth, Thalwith, Thumerth, Dwatas Ntairi. Thanmir Thenwan, Asgosam Gaz, bonne année à tous. Tisem Ntizukla, Acham Amazigh Saint-Denis, Sarah Amrawen, Esgwasam Gaz, Diawin Thalwith, Soumert, Ak Tazmert, Yaliawan, et hier Akunjar Ak Zdek Mouloud. Bonjour à tous. L'association Maison Amazigh de Saint-Denis a le plaisir de recevoir Monsieur Mathieu Anotin, le maire de Saint-Denis, ainsi que les élus de la ville. Je tiens à remercier la municipalité d'avoir permis de fêter le Nouvel An berbère malgré la situation sanitaire. Je laisse la parole à Monsieur le maire. Chers amis, tout d'abord, Azoul, bonsoir à tous. Et bien sûr, Asgaz Samegaz. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions un peu particulières pour cette nouvelle année amazigh. Moi, je souhaitais tout d'abord vous présenter, même si c'est par vidéo interposée, mes meilleurs vœux à tous les franco-berbères de Saint-Denis et bien sûr au-delà. Je vous souhaite une année pleine de force, pleine de sagesse et bien sûr avec mes meilleurs vœux de santé dans ces moments difficiles pour tout le monde et en particulier pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie. Le traditionnel dîner de Yenayer ne pourra pas se tenir cette année, vous l'avez compris, en raison du contexte sanitaire. C'est une bonne occasion de se donner rendez-vous l'année prochaine pour le Yenayer 2972 et nous ferons, puisqu'on a sauté cette année, un rassemblement 2 fois plus grand, 2 fois plus important, avec 2 fois plus de chaleur humaine, j'en suis certain. Les associations, les artistes berbères ont fait preuve ce soir d'ingéniosité et ont su s'adapter pour célébrer au mieux la culture berbère dans notre ville en ce mois de janvier. Des expositions auront notamment lieu dans les vitrines de la rue de la Boulangerie. Des conférences, des concerts seront diffusés sur les réseaux sociaux.
Je veux vraiment adresser un salut particulier et un grand merci à Zedek Mouloud, ici présent, pour bien être le parrain de cette édition si particulière. Je suis encore une fois ravi de voir la richesse et la diversité des cultures dans notre ville. C'est une chance pour pouvoir construire le futur. Et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer dans mon équipe sur de nombreux adjoints. Ils ne sont pas tous là, mais je veux quand même citer ceux qui sont là. Rabia Beraï, qui est l'adjoint à l'économie sociale et solidaire et aux relations internationales. Sonia Rabi, qui est juste derrière moi, je m'écarte pour qu'on la voie, qui est l'adjointe à la vie associative. On est aujourd'hui dans un des hauts lieux de la vie associative, la salle de Aigne 13, qui me permet d'adresser un salut amical à son directeur, Salah Kemissi, qui doit être caché quelque part dans le noir. Et enfin, on a fait le choix dans ce nouvel exécutif d'avoir une élue, Samia Ouldamara, qui est en charge ce qu'on a appelé le patrimoine multiculturel de la ville, avec cet enjeu de pouvoir mettre en valeur, bien sûr, la culture berbère, mais pas que, l'ensemble des cultures d'où qu'elles viennent de Saint-Denis. On va évidemment continuer dans cette dynamique-là autour de Samia, et aujourd'hui est un bel événement qui s'inscrit dans ce cadre-là. Encore une fois, chers amis, Asgas Amegas, et bonne année à tous et à toutes. لهنا تسمر ثاي مازيغن شبح هاد السرث غزين تدرث يلا خير نون يلا يلا ثالي ويتو مرث يي مازيغن شبح هاد السرث غزين تدرث يا الرزق نوان كرستي منسي رنوت اسسفل هذيك سيغيسي ثاك ما تدرك تحبس تغرسين يمسى تقسيم هيك فل باطل ينسى تفسيم سير تنسيم يزور العقل هذي الليل لا تسمر ثاي مزيغ شبح السر ثغزي تدرد يلا خير نوان سندحت الكانون سندي شريحين مكنتي وكرمو ذا غالي تتاركين أبسط زهوم فرحة ترنو مسيغة تفتيلين فك الهموم ايدي تدون ذينا كنت تتمني هذي النير لو انتو مرثاي مسيغة شباح هاد السر غزنتو درثاي يلا خيرا نوان ويخصنا ذي سعور دياس وموريس ولا نيتسركو اتشفغ تركيثيس خصنا ذي سعور دياس وموريس ولا نيتسركو اتشفغ تركيثيس وإنا يهلك نذي حلو يكر يكر وفوديس
وإنا يلا نيتراجو أما السد يسوى السيس يغلي دويور ليسوفو غيقنوان يظني النير الداد سامغري مزيغان يغلي دويور ليسوفو غيقنوان يظني النير الداد سامغري مزيغان أقوني تسكرت أقولا مظل كيسا غرمي أقموت الريق من لونا أي حوشي تربتي هي النير لهنا تسمر هي مازيغن شبح السر ثغزن تدر يا الخير نون هي النير ثلوي تمر هي مازيغن شبح السر ثغزن تدر يا الرزق نوان عاسث غروات وكيذا إلى نواف سفوق لث سير ماث السادة سنوات عاسث غروات وكيذا إلى نواف سفوق لث سير ماث السادة سنوات أشن صدحت نكزت سوغث يعادو نادا وندسلن يلهر يشمث ويبغون يمث الشه يهوى يهوى ذي النير الهنا تسمرت أي مزيغن شبح السرث غزن تودرت أي الخير نون ذي النير تلوي تومرت أي مزيغن شبح السرث غزن تودرت أي الرزق نون يخفو سباس اللي تثبو ريك نوان يقرش وقشيش يملا لي ندوح الدور باباس يسوق ينفخ ذي بويتا قروم شد سياك الريسم ما يستزمو تسديد واشول يملا لدوادرم بابا تجي تستحان جيد والتماس تشبع الصغار في يماس خير مين ودركاز يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 فيك ولد سمسليا لما بريق دي سميم يمزوغني ومثنى مناه مرتني دشريثا وشتيم ذاك الخيس تسكال اللي يولني سلاخ يليم
جيغك مورك متسجغ جيغك مور جيغ ثيري ما جيغ جيغ ذجاغ عينك دجتي اي جتي المرصاضية في اللي ما تمثل تبوت المرصاضية في اللي ما تمثل تبوت ذبين سيدي اللوية يتبدا يضغط ثبوت ذبين سيدي اللوية يتبدا يضغط ثبوت في كوال قرغسية هي المراد ذكر ثبوت في كوال قرغسية ضي المراد ذكر ثبوت تشرق كويك وكاية هاتلي ومحوس ثبوت تشرق كويك وكاية هاتلي ومحوس ثبوت ثبوت ثبولي وغلقاغس اسمك نيم سلي غيك ثبوت ثبولي وغلقاغس اسمك نيم سلي غيك كرا الدنيا لندي نضمات سلغاغدي مرجان يسر كرا الدنيا لندي نضمات رقلاغدي مرجان يسر ذيك استايري مسلك ذات انت ذاتي دي السفقان ذيك استايري مسلك ذات انت ذاتي دي السفقان ثيري وام ظهرت شمات يكفى الميدا دار غوران ثيري وام ظهرت شمات يكفى الميدا دار غوران يا المراكم دم كثير ورماتان وديك متسوق هي المراكم دم كثير ورماتان وديك متسوق هما كان يدمي تسيليا هما كان يدمي لحو هما كان يدمي تسيليا هما كان يدمي لحو تكوى الميدك السوالية التسويرة ما دسحكو تكوى الميدك السوالية التسويرة ما دسترو المروفي ميكي مبغي غمسفرك ميدازن الفوق المروفي ميكي مبغي ذين دينك ميدازن الفوق المعهداو ما تشيكي بواس أمني ما ذبحتو منام المعهداو ما تشيكي بواس أمني ما ذبحتو منام ورجينو رعدا غطيلاس ما ذكما نادي غرزي ورجينو رعدا غطيلاس ما ذكما نادي غرزي يا المرام ما قرغتو اللاس سوالي راك مكالاسا يا المرام ما قرغتو اللاس سوالي راك مكالاسا أكي نبغود شبحت ثلاس ورد ساقودي في الطوط أكي نبغود شبحت ثلاس ورد ساقودي في الطوط ميت يحوص ندم تصار فرقيتك ميت السوار ذوك ديواني ذوك الشمال ها مقار غيدا قارون ميت تصير هذا منصار زونا ما سنيت سنور اني غماش حالك محملة اني غماش حالك حملة المرد صار ضاين حملة ثرقيتي لقات سفقدو
المريض الزرد ما تكرا ما تاكيغ وردي الصرد بقو غروس ذو غلا غابت كان ذو غلا بقو غروس ذو غلا غاوت كان ذو غلا بقو غروس ذو غلا غاوت كان ذو غلا بقو غروس ذو غلا غاوت كان ذي ثمنه. قرص غد غلي ذيك ويفرسنا نغك وفراسا وسنمك قرص غد غلي ذيك ويفرسنا نغك وفراسا اسو مختاف الزويني يدنا ضاغون نيدي صوب نوذاني وفاني حوزاني كيفاش ننسى ساق شوال الرانيد ميت شور غاي سوريا يوعمر في الزينيد فرحني ميت الصوضات يلا سفقدني ارمي من ذيا يصدر يلا سفقدني يدرمي من ذيا يصدر غرت السير سكي شمني ايدي غوران الزين فنظر غير فراش الطفني ورتفغى غير ذي محقا اللي غذاعا قايقرني ضربو زي السفغى وكغزين الكسنيد غير سنيد هذي الزمان ثمونت ثذكريد تصيدي سيق الزايد ثمونت ثذكريد تصيدي سيق الزايد ثبقسيث السادية إذا ما نرميد ويزاكر في اللي نسمرنتني ذنكينا يكمرن اكا وغكا ضقرنيد ذا مقروش هذا الصرغان الزيثان يكتال نسيد ماذا مورج سيحضونا اكا وغكا ضقرنيد
ذا مقروش هذا الصرغة الزيثة سافر نتيد ماذا مورج زحضونا ذا زمور القضنيد في الزيثان ذي لقضان ذا زمور القضنيد في الزيثي بيذي حملان في الزيثان ذي حملان الزيتي وذا الدواب وقبيلي أبي ذهن ذي السيسة أني ذا يتسياوي في الزيتان ذي حملان زيتي وذا الدواب وقبيلي أبي ذهن ذي السيسة أني ذا يتسياوي أيالاني ذي ديروان ذا الريحاس سلك ذي ذا القرون ورسل بدلان بسمايا كنا قبيلي أكالان نيتي ديروان ذا الريحاس سلك ذي ذا القرون ورسل بدلان بسمايا كنا قبيلي